Kei te whakatā tonu te nuinga, heoi kua ea te wāhararei ki ngā tatauranga aitua I runga I te huarahi. Te kaumātoru ngā tāngata I mate, e ai ki ngā pirihimana, nā te hapa noiho I pērā rawa ai te nui o ngā aitua. Kei a Heta Gardner ngā whakamārama. Nei rā te hua o te waiwai taumaha me te tari ngā muhukai. Te kaumārima tau noa te pakeke o te kaihautu o tēnei waka I aitua I te kotahi karaka I te ata pōnei I tāmaki. What I'm really concerned about is the prevalence of young people, speed and alcohol. They're things that actually shouldn't be happening. And we want to see those young people grow up to be old men and women. Kotahi I mate, kotahi I whara. Koe nei te aitua te kaumātoru I roto I te wāhararei. Presently it's sitting at 13. Kei ngā moka katoa o te motu ngā aitua, mai o te poti I te tonga, ki whanganui, raupunga, te mataua Māui, ki te rohe whānui o Tāmaki Makaurau. If they just did what they were told, which is just reduce your speed, don't drink and drive, wear restraints, drive to the conditions as well as to your licence conditions, that would help immensely. Ko te rahinga o ngā tāngata I mate, he mātātahi. Te kaumaono tau noa te pakeke o Sebastian Hurling I aitua I tēnei huarahi I Reporoa. Ahakoa ko te maha o ngā aitua, kei ngā rori matua o ngā taone, ko tētahi o ngā āwangawanga nui o ngā pirihimana, ko te taraiwa o te marea ki ngā rohe. Nā te tere o te haere me te pā heke heke o te rori, ko te otinga mai, ko ngā parekura ki runga I ngā rori. Just more for our young drivers and parents. You need to take responsibility. You know, we have our licence conditions for a reason, and many of them are breached. Ahakoa koe nei tētahi o ngā tatauranga iti rawa mo te wā o te hararei, kei te whakatūpato tonu ngā pirihimana. Heta Gardner, Te Karere.